Moriwa, le vent de Vic-Legador, Pétavogré, la Mintinma, à Gorvech, on avait des Hachu, Petra, et Kemerid Ozeyer, à Gézik, Varan Pudé. Ok? Non, non, pas le Brédé, que Kemerid Ozeyer, la Caridaneo, à Gézik, Pudé, en fait, je me l'ai déçu d'hésiter gardé. Ok? Pavant croc de Guinigma badenuteli Kenta et wan pel de zonja les casfenen de benak ur skipay ol vrezonek da ene Jamaïca, evit film a eno un abaden skinwell e brezonek. Blave choupe varugen et labouren e studio you France 3 gant technicourien na gomprenen guerre ebe der pez a vizellaret. En ur Robert Dahugen vloa ebe chinchet kalz, place ar yez e breiz, met d'ar zel avait tolet outillé. Me an ve ur hastel, zavet kreiz ur c'hoajo, so kuzet ne dourel a c'her an tazorio. Pren e chom en or, an al c'hwe aour kollet, tolet e bet ar mor, gant tud diskiantet. Ta cause de devait avoir neves ganet an agoulen digal da maman agema doske vo desket bozonek deo maman la varede o bozonek anta et da houde dre levezon ar skol hag niz ouie die var galek quoi c'est tu di chouzet a de bedou ar bozonek aneom. Mais quand on voit bien grands scolaires, penaos a vigela ka ba fons a skol an dolen, le ma vigegwelet au breton, a gwisket gant gwiskamant hingounel, hag o pemor. Hag bep kwich la vige penaos tapet au bugel koze al brezonek, vigela ka di ran ou dindan. A pe vige tapet un anal gant do an louz, vigela ka di ran ou dindan a pemor. Setu a vugal a reo liam, etre a breton hag ar pemor, etre yez a vretonet hag langaj ar mor. Lod a zo bet skoet war o biziet pe sachet war o diskour an marvad. Pa vez un tapet o kojil brezon eg baz ar chlas. An testeni kenta am eus a zo deus al blaouejong, triwerk an tregon, a pem a tregon, e kemper hag e pen ar bet. Ar raktrez broadel, a dremene dre ar yez, a dremene dre ar galek. Be oa sort communien en dro d'ar galek. Neuzen oaret penaos zevel un unaniz etre a vrancigen, ar simon a oa devat ar galek. A blam de zenen oaret distruge tout a yez oal. Ne vijek e klasket i mod bet montres ket an diou yezegez. Beteg kreiz an lugen vet kandwed e oa e 0 million a bretonegerian. A boe ar blavejour an terkan, e bet diskennet spontus a trum niver a bretonegerian, deus tos deketriugen dregan, man eko douspen. Az skler va pen un dut evit ko labor, evit monwarok, evit pignet ba gevredigez, oaret dilezel a brezon. Ze oa ur yez ma peus ran a stag en dut, kled ma laerdze, penaos a brezon hag ar gordon a stag a c'haour deus ar peul. Ja. Kaiave, ja. E Castelli. Ja. Ben bla, e zet daou sizin vez, evit bevaet brezonek a Montpelor gant ar yez. Ja. Kamp etre keltiek ar brezonegerien, zo unan deus ar starjou, el man eve komzet brezonek a brezonek nemeken. A reolen de zo striz, neket ez da eulia, met neket yez da gompren. Ober a berz kamp etre keltiek ar brezonegerien. Madame Zonge an drakenta e peogure e kroget pelzo, 1900 eiz a daougen, lakel oa beze velano,
Et vite, juste voir, m'avait fait crédit et wandra vite vreton en mekin. Après ça, on dirait guir très. Dans la rade, à wéchou, mieux à Gembreis et que la bretonet. Naler que kozel de spes obet goud a Brezel, hep kozel un tom de ze Brezel. Pas en Neil Brezel bet. Kals de zun dut a waban nemzau, a neus ken labour gant an Asie. Dar na inkegret, dar na zo bet ba résistance. Nous jonge an dan vras an deus dut na inkegret morne bet. Puker an dut a glas ke bev, ie a gaze oa pes pouizusan. Mais mamstra zo bet ur skod an fall gant an nemzau, hag zo bet implij, vel just gant a politigourion, gant ar stad, mais ur skod an fall hag zo bet ledet e barz a boblans, barz tout boblans breiz. Neus an war l'air goud an eil Brezel a re on drabenag, dem jonge oa un prudent, hag a glaskain penons zevel trao, mais barz ou bedig deu han. Studio Wanka ou Martese un tamit diskiant dans l'arrêt l'aude, ou de se songer de warret du stu Craig Ibars en dro, goudé un dismantrou à wabet pas d'Abrezel, j'espère goudé à Brezel n'est jamais mis que là où est Bedwarzau, tu zoe Paris, ta square, Real à Wybreis, à go de scroget de Zevel que là où est nous pépini de Zedu. Ag tra Suezus me mestra en rasé Suez, un du saison glevet à Benarfin, evit ken deuzi hag kroui ur gelaouen nemet ken. Hag zo bet yano a liam tirnanog. Ar pal gant a hadaouenouze nol ane da mezonj a oa ken dehel gant a labour a oa bet gred gant gwalarn. Da la rede kroui ur lenegez e brezhonek ave fe ur lenegez par da lenegezioù a veze a broioal. Evit mazad a gelaouen a oa e vue. A gelaouen hag an emban adurioù, a oa e vue. E gweslet neus e vue hag ma mam ive, hag a oa gantan e pep kenver. E a gweslet o deus o bue d'ar brezhonek, dre an emban, dre ar gelaouen, a dre ge ave ive. Ar vals eo a nousti symbol a oa bet laket gant yon soye e tri a tregon. Neket evit nebeut a dra, ez eo chomet ar fals a nousti symbol, peogwir niz o tut deus an tuklei, hellomp ket distaga ar yez ar sevenadur deus ar stourmou al. Setu pez zara on fers dimni a orin. Chomet oa ar fals sioul e pad ar Brezel hag dustu goude an dieubidigez oa bet adlancet an trao gant armand keravel a oa barz ar strolad komunour da houlse. Den e ben an veken armand keravel, bet heptan. Vijik e bet jammas ed an trao kemen varok, ne ket bet gwell a fall gant den e ben, puis neus ket kemer e perz, an oa nachet kemer perz, e labo hag a zo bet gret, en dro da repar zemon hag da galz a dudal, e roazon da houlse hag ele hal. Hag bodet noa tud evel Charles Argal, André Mercer, Claude Millour a gal, hag ad kroget gant a labour, just a war, evit pez a zel, plas ar brezhonek, erskolioù. Ep stourman dutse nemiche morse galet tremen un arnaud den e brezhonek vid ar bak er blavechou dek a triugen. Pas o bet digor e de nor ganto, o lakat devient votet lezen dexon. Lezen dexon a oa vid Yezou zo, ne oa ket vid tout ar Yezou. Yezou deus a broioù l'er ma oa bet tut o stourm ba résistance. Tout a labour, evit ar brezhonek oa bet gren, chikouret gant tut ar fals, gant un député hag a oa Pierre Hervé. A dalek neuze, ar prantadze, oa moyet d'ober un tamm brezhonek, en diavez deus an eurioù normal, me oa ket difennet ken, kelen brezhonek er skole.
à mars à Wakrog à Sturmu social drevras de change de la Sturmu social neve wa penon Sturmu social cantor war qualité arvue war trauliam nous en identité les Sturmu armehet de la a Brezon wa un elven loden de sto da changeman a wa o tremen bargevrediges hebreis a gelehel dar mars. Valer Reis at Reugen, de denem zongel, vi chemad hadrei lans en un doaria live dar sturm evit a Brezonek, a setu drebenoz ebe savet galv, emisme nao at Reugen. Gantu de vel fanch brodika, e oa e pen sudierien Brezonek, evit goulen groz e vefe o triet da ober gant ar yez. De da ben, da vo per var an adut da darleg a vech kintañ e skol ver vrist. Per bemkan a blav ar e karez. Rumeni a re disulvintin da eiz ranter, pa loch skuit ouz ker ploue, divenurien ar Brezonek, are o doa respontet da halvaden galv. Ozonj mont var droit de bete ker an ourien. E un neg a Triugen, on eus klasket ober evel a rezu e stardouinanet an Amerik. Komaz barle war omzreit, evit displegang peta fellet omkaout gant baniellou hag gant hopadennou, tamboubien. Urvech e oa e traoù meneskalr e Castellin e labourer douar. Krapik a veze gred anezan. O lakad an dud da dremen an den ar vechiluriez man drema. Lakad ar an anezet da len ur penadik hag e klaskan kozial gante di war ben ar penadze. Perale o et krapik da vel da notre doue an barados. Blammour noa ket kontant da an amzer oa e breiz. Mon en ar labouret pa da neost e gozian Brezonek a lies. Aber das Kolio das wird nicht noch den Tamm. Ja, un tamm bien, mais pas non Pascal, pas de 1 heure betizun bo mis meurs peu près met de modal non Pascal. Betega blas nau at Reugen, e veze be blas e tre kant a kant a pevarugen o tremen examen pe arnoden Brezonek ar bachelorias. Nemet ar blam e savet kalz an niver pugur e mom tosteru da iskan. C'est-tu, je be gounezet an tamat. A bardez va, dar zador neo devez ar festunons, un an avo varroaz e guiler kaset den drog an keller. Gret so be goab a liez a tamallo, hag rebechou. War a venut un anterze hag betek certain poen guire oa peadra da ob, met manevichik ebe kroget an traoelse e blavez pevar a Triugen. Seiz la war lec'h non kesu, vi jibe sabat, a hent a gwir abaden, harder, be pemzet, ne oa ket e leiz ken abad. Deiz mat da vreton a derc'hui dreistol, si la verien, a zo dirag o post evit sellet ouz breiz o veva ar genta abaden tele savet e Brezonek pen da ben. Gant ar bloa neve e tigori e tikor o mive e nero nevez. E balas pe e te on bed, e balas pe e te on bed, e balas pe e te on bed, e balas pe e te on bed. En tonnet evam ol gant a luskad neve be kaset gant a landstivel. Na pet a dud da c'houlze, o deus be c'hoant vel don hat kavout ar yez, goude be a bechilaou et ezon erez. Eus un dra en gounel, poblek, evez gret un dra a vremont. Ja. A goudeze traoù meus savet gant penaos ur spead keltiek. Met gant va... Met neus ket kalz a dudal o hob ar evel dut. Ket kalz met bezous bremañ e just... Weleze. Ba blavejou trugen a dega trugen, e non laket a reiom de jonjal ba ouiez. A mam eustra vel ar pez a zigwe gant an dut divrot.
en dut divrod a lies a glask bihan hevel deus a re bar gevredigez l'er non gaon, ma psron. A go buga le vien, a la, mais bon, la com, meso algérian ben fin, petra chomgane de sculpture mesut cause, tout. Zo mag je Anna, hè? Anna. Moet je frère Misso, maar dat is ja. Jean-Star? Maar ze spent. Maar deze Jean-Star dat gaan we in Peneke was? Ja, maar van het kleinen nog kan en dat was. Onglara di mi halon ma due pigeons Jean, met een film mestre de vestivezan. Na skrive det din mi honger la que va ba pergen, na gorsut en général vidont idée. O Bern tudion, a zo bet didennet gant Breiz, gant zevenadur Breiz, gant Ariez, hag e gant jonjou politik liammet ouz Breiz, an emrener, a zo traumaz. A rion. Mais are a oa un tambin kosor vite, laran ket a rego stout, mais ma pesron a re hour, hag a oa o labour, hag oa e kreiz ou ma pesron, e kreiz ou blan, ma pesron, an dutse a oa kentor hin. Un osadur stumadur dibaouez e brem skolanem zao. Dissavel tre deus ar gevredigez ema anvet e fin ar blavechou deg a triugen. Pa valena louarn, sekretourez pez a oa ur strolat stourm da houlze. Len ar er gie baza gelaouen hat sevel povrez a dal vidom diskar ar gapitalouriez. Ur stroad eus an tukle pellin e oa? Ya, ar giri oa kreñ da houlze, hag menet e oa neuze kalz a yaouankis da chinchan trao, hag aze e breiz o bet kavet neuze le na studierien hag a du yaouank, a oa lycée pe a oa labourerien yaouank, evit kazo ar oger stourm a oa at kavout ar brezonek. Mais pezo a disanvel un tamm deus pezo a bedorok, a oa kistion de blantan brezonek gi bar stourmou, a oa bar mareze a tout de stourmou stokial, a stourm a beizantet, stourm a vichirorien, a stourmou enem nukleel, a kemelso. Buan a war, eo enem ledet a luska de Breiz a bez, pegur e finve a reiaouank ive, lot vrasa an dut oa e roazon oa auton deus Kemper, deus Brodreger, deus an ori an agal, setu ur meskaj braz a oa, hag a feur ma finve an dut, e stalien pez veze anvet kreizennou un tammig e pebler, e gant ar youl da veva e brezonek ben ar fin. Pegur an draz eo a ar pal, oa ket kemense ober kentelioù, met be a gwez da veva e brezonek hag ar kentelioù a zeu e diwar l'er. Oa an kostumet kajit tamm ebet war pendant skelen, ne hem mahat an dut a zo trebenet bar kentelioù, dern zo bet politizet un tamm diwar ze, goude non ket hag an disket tout brezonek, ka eju an ket, me tamm a tamm, benefin ve gwell penon spes o behadet gant skolonemza ou so diwanet goude. Charles Argal zo bedet kuit e pevazeg a triugen. Pierguir oa bet troc'het e goz dea evit e venut un anter a brezonek d'ar gwener d'annonz. A la vie a dei, vezentol telefon BMD e tre apre fet e roazon a ren ar an VRTF da houlseigne. Da bet devechou nemekin. Goudei noa kuited e ba hebet diskaret peul ar ortredun. Deux explosions. Les 220 mètres du pylône de l'émetteur de télévision s'écrasent sur les bâtiments abritant les installations de l'ORTF et des PTT. L'attentat est signé FLB ARB. Charles Yazobesko et avat da houlser hag tamal e debedien bebe gret an tol kachimaneun an goulezei ban sonjet oa deud an noa deun da jom a zagne hag divarzei zo tudal zo deud war l'er. Vous les Bretons de tous âges, du pays gallo ou du pays bretonnant. Bodadeg ar zonerion en deus nahet
un casse sonérienne de Gemero Giscard, au Lavarot, Nerelomke de Monda Zeni, Pave Guelet, Pénose, avec Gualgasset, Sévénadur Braise, en mon quoi. Vous enrichissez par votre spécificité la vie nationale et vous devez être encouragé à le faire. Dreisol Kendar, gant ivonik jikel, o doa prederiet en ur garta. Diou benaen vraz, a oa evige al liger al lantel e bars, deus un tu, hag evige be koz deus ar yez. Ma oa bet digemeret bur na war evige ar pem departamant, a fer ar yez ne kebet kem simple. Hag oberet diom poueza vel vaut ma neus ket ar yez e bars ne vo karta e bet. C'est pourquoi j'indique, en réponse à un vœu exprimé par votre conseil régional, que le gouvernement est disposé à conclure avec les instances de la région une charte culturelle destinée à favoriser le maintien des cultures bretonnes sous toutes leurs formes. Daudra zo bet a boez, pa da genta oa un naoudegez officiel memestra a berz ar stad, met ive a berz an departamentou, an drazez da la kade kont, a revredigezioù no doa gweneg ebet d'ar mareze evit da skouer deski seni bignou pe bombard, pe oberkentelioù noz, pe emban zo ket, ne oa netra. Kroget on eus amant e Brest e ti an ol, barz ur zal e ti an ol. Boa ket kalz a vugale ar bloavezh kenta. Aiz bugel, ne oa den e bedal, ne medoun er skol, hag da gresteiz et ar familiou da far da bouet barz a labo foto. Un ezom me a veze santet gant an dut, me un ezom da genta evito o un personnel. Desevel bugale e brezhoneg ya, me man e c'hellon kaout deskadurez e brezhoneg e bet, da betra e servich desevel bugale e brezhoneg. Sonjet on eus d'ar marese, sur, man e veke kroet ar skolioù, ne vo ket gwellor stad ar brezhoneg. Neus en emvod zo begret, etre broleon a brogerne e Castellin, e just, evit kroui ur gevredigez nemeken. Ne oa ket diwan oa bet dibavet da genta, oa un ornoal, oa garm, an ar verion, me ne blije ket diom. Hag et ti ur amalad amañ oa chom stred ar portou, git e po, hag eliz gizioù, e an ar ne ket mat an anos, et tu an eus kemeret geriadurioù, troet ar pajennou, a kwedom war ar ger diwan. A tout an dut deus la, ya, an anos e zo mat, hag e giz eo bet dibavet. Reapus, eschupus. Diou ye? Diou pedeir? Teir? A digore de bet, ar skol genta an tri war nugen a bizme, saiteg a tri ugen. Ezo da drou haleon? Te pegret a zeliou. Eskouet da drou a deliou, ne? Eskouet a deliou. E hop, e hop. Pa dout un devez da vous evez e brezhoneg, bon, ma deo, me var l'er e ranker kaout kanaouenou, rimadelou, leorioù e brezhoneg ma meustra, enfin, oui, oaret, rastelat ama a gant, me ye kroui. Sonj meus evel mamm, skol gemper da vez atremenen neus vechou da bega traoù e brezhoneg var leurioù hag a oa e galek evit lakat leurioù mat e brezhoneg. Red e oa kaout ur strolat familiou hag a gemere an traoù e kark, me gure e oa komite ou skoazel hag a oa e fedus. Aze vez e gret daou pedri dra bemiz, ur fez noz bemiz, kajiman. Istor eulur vid diwan war an festounouz, so duet en un doaren naturel a war. A gwelet veze da skouer festounouz zo, pa ne veze ket laket an tos an eulur war an antre, an dud a Jean Hermès,
la requête en évoqué la quête d'un tos, ni les aime que des vars. En itrun fran, fare gwezen cludis, a zalre an ebek four magwen. L'an a louarm, fare l'ostir puchit, a kanzas touti e belchen. Dismadear itrun fran des arroajou, na ruize quantijo, a kairo diliajou, mardouen, ma wezit kanavel, ma wezit en em ginkla, ruize guir ou ones la bousset arroajou. Deux arroajou. Parce que bekaus da zigeri ur c'hentaderez, e o beret diskleria ar skolioù davat da la rede, kaout ur zavadur a oa hervez a reolennou, a lezennou, hag ive kaout tut o doa diplomou, ret evit kelen. Ne oa ur chanchaman naze an dut a oa var ar postou reizennou a ze, ne oa no doa ket tout, an diplomou ret evit kelen e kentaderez. L'autre de se ranquer tremen en autregez. Ben ar fin e responte de nezon, pou ur bu antre, en dro da greizennouz konemza, e gare an ez, be savez skolioù e peber. An talben zo deut dre ar gevredig ez ar fall. En deus klasket brodar stroladou a glei, o la varod neus nemet dre an tuklei, e vo moyen da zifen sevenadur breiz, da zifen ar yez. Skol nemza o kerken zo bet digemeret e barz an talben ze, e vidren ur stom politikel. Hag o neus savet manifestadegou e roazon, hag e montrol ez amañ, mandare an treo varog, met pez a zo, nom ket da ben da gaout kalstra. Gelet e oa evel un espérance, pigur. Pa veze laret kenz plan a kenz kler gant Mitterrand sevel arin ur politik erez al, hag ne oa ket peadra da pas kredi ben ar film. La rue Wabedin, bar goud war brezhoneg, bar dout war skolvam, ke, me oa denebet evit lardin para ober resi serlas, ne oa manebet evit chikourannom, red e oa sevel peptra, hag ijinan pra mod davon endro. Eiz ur an ter. Seiz ja. Agam, Gant savari, zeus bet roet lans d'an deskadurez diouliezek. Dre ur c'herlizer nemet ken. Med otreet e oa da zevel klasioù diouliezek hag an traoù zo et varog me mestrad. Ren seller a oa el an uan da roulse, a ne oa ket gwella du gant pezarem, a na lare din pa oan digwed el an uan, bo, ruiz o vont alonez o bet a regren hag a revraz, eskolvam, ruiz o vont da gemer hui de bla mon meus bugale, a vo ket d'un inibet ouzpen, mon meus re, hag ruiz o vont derhel gante, beteg ar CM daou, hag o goude, ban, voa, chu an treo. Ruz amen oa ket ar gerent du tamm ebet gant an drase, hag a dalek degent a skol, alou bet marlas, et tu pemzete war ler gavin peter zunvez deus bet kavet ar skoler o unan, hag
gavet discoulmet peptra hag benarfin sa santé an descadur estad hag setu lancé des oa an treo. Ur speret neve a oai, goudeng mo a bet Mitterrand hag o bet anvet a Brezid an Republik. Diwar neuze oa deud an abadenn o Brezon da ve un kajimant vel an abadenn oual da la varele deus untu a hel a hier a deus untu a program hag oa chaden a vro. Digemema da hol va jaden avro an ema de bet a zizun. Klas karem laka d'ur speret neve gant an tresadennoù bev kentañ e brezonek pe c'hoarioù tele da skouer. E min a oran pevar ugen e oa bet gret ur c'hinnig lezen gant loiz ar pinsek et an ORPS a gaoa anvet proposition de loi pour les langues et cultures des peuples de France. Treual a zo bet kavet da ober gant Mitterrand hag egou ar nomant, setu neus ket begret kalstra ben ar fin, hag aze bet dipitet kalzik tut deus ar stroladou sevenadurel gant ar pez a zo tremenen. Neus bet nemet de lezen evit ar yezou tremen e bro France, lezen deison e 1900 un hag interkan. A goude tout ar chinchamantou lezen zo bet, deut morse dre lezen evit ar yezou bihan. A tao in deut, a vlamour ma zeus bet ur stourm, evit chinch lezen nou a veze kiniget. Vel lo deus ma mignonet da c'houlze e oan bet en tanet gant stourm kembriz vi kaou panelou du yezek. A ni goulen, perak ne vechik e grit kemen da le breiz. Skolenemza oa krog d'ober kalsik labour kuz, la komman, liva panojou, diskar panojou, procesou oa bet. Pez oa begret digentan me jonchti oa e daoa perugen oa be di babet moulan lizere nou paper. Oa demande de begane oa ar panelou. An treo nenkou a rok. A benefin oa betu dolar band ba redvomant de liwa a panelou. Koltar ine a kemeso, ze oa e tri a perugen. Me da hous e oa bet un tamm dizem gleo, me jonchti oa tut bar skol nemzao. A neva c'hoant devant kalz peller, marteze be an tamm bien terror. A dernal jonge gante, vanka kedem o bord readro mez a lezen, pugur marteze hom commence kador gwenek benaket vit ober henti lunons, barza paroujou, barza herioù. Gant an di greizenna, pas eo bet mestre fenoz an dilenidi var o budget, d'ar marezeo, de skendalc'het a c'hanti a c'hevredigezioù sevenadurel. A neuhen a reo oan ket dakort, ez o et kuit hag n'an jonge zeo al ur strol adal. Seskoz oa bezavet e per a perugen stourm a brezon. Ne oa ket en eus adur diskleret hag en eus kenarc'het a labour oa bet kroget gant skolenemzaouen. Oa ket restad an traoù red oa distruch koltari ar muian a banelou en posup. A d'ar memz mare oa bet roet an tamm galot d'an departament chou. E mesk galojou ze oa kempen an nichou. Gantze a tut stourm a brezon gant eus bet de c'hoai deus dilenidi oa dilenidi muur lehel ma kerez oa marteze ezetor kad levezon warne hag lakenet de chanj jonj. En dilenidi kusul departament ojo an arvor, da hous oa ojo an anternons, en un laret bon gret oa tolesa etre peros a kaouan, jonjti. Hag an tolesa oa deut brao, gantze oa bet dibabet goude rei an tammadar an ouspen, oit duizekad ar panelou oa ar nechou departament oa roedat brodreger. Je ne connais pas d'école en France qui ne bénéficient pas de fonds publics, ou alors ce sont des écoles privées qui coûtent très cher. Ça n'est pas le cas de Diwan parce qu'elles sont gratuites.
Et il faut savoir que le ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même celui qui a le plus lourd budget en France. Et on ne va pas le lui reprocher. Kem d'alred an eus gant da lans a yoa d'ar poentse. Evel just en arran, quoi. En arran, a zoe da vea a vichou, enfin, a zigase kudennou, abominap. Evidom ni ol, d'ar poentse, e ra e diwan labour ni cheranket be'a greet gant an deskadur estat. Un dervez on eus kemeret an divis da Jean Maza da Bayar Hargou d'Avat. Pe deveze ar goprou d'ar skolerien, men ne veze ket pe d'ar Hargou sokial. A neuze oa un les pontus, mais dans Ursaf. Evel just e yo a risklo. Men ne helem ket ober modal. Neuze d'ur mare e belaket diwan e atsaou les enel hag e be ranket skarza an ol skolerien. Stourmerez e oan hag e labourin meus me mestra. Ben, start e oa, gouzout daoustagin e choumfe ar skolioù digor, peget. Me ar fichans a oa e prest e oam ol da stourm. Kentor e oa an implijidi o lar, bon, ale, ar familiou, kit ale red ober an drabenag. An implijidi a oa ie stourm me mestra. Ma zo c'hoant da zavetei ar skolioù diwan neus ket amzer da golkin, met daoust a don a reia ben an otrou Yvon Bourges a kuzulerien brovreiz da ve reseve divarze gant an otrou monori e unan. Fichons an oa ne do ket gwest dilenidi breiz, da lesker an trao en ar stad boutse, hag e un doare o bet da ziuni o sperejo. Me a vel vin ne ket deus an dervez e kile. Meur a vis a zo belakiet, et don a ben. Mais juste songe à l'arrière, causant nous la bourrette, évite qu'avout un discours, mais causant zo de daben da genreri Bourges. A Petra Vegret de Bourges, oa Randvro, oa baron du gaullisme, hag diwan a oa pel a war du temps. Mais non, diwan a war fet e breiz, hag ur fet a bouez, hag bodet ebet an ol departamentou hag a Randvro d'ar marese, evit m'avait fait kemeret loden deus an dle gant pepini. Ez milion a lurio, a pez a yoa pouner, da genver ive a budget ar gevredigez. Ben a fin e yoa teir drederen. Un drederen gant diwan, hag e oa bet roet dekvlas da ziwan da skuba. A just var l'air e pevarzek a pevarugen, da vare baerou ministre en deskadur estad, ze eus bet tud a kevrati ar skolioù a seurt m'avait fait skolerien pet gant ar stad. Onze États européens, sauf la France, ont signé hier la charte du Conseil de l'Europe des langues minoritaires ou régionales. Des bars a raklavar an emgleoze e oa ar gwir da implijou de yez vue prevez kouz hag vuez publik ur gwir diazez gwar an tet gant an disclériadur you et très vroadel. Vous savez que nous, depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts, je crois, on utilise le français obligatoirement et que le français dans les juridictions françaises. On nous disait que c'est les tests de la Constitution française qui empêchent la signature et la ratification de cette charte. Et alors je vais souligner que le traité de Maastricht, approuvé par référendum par la France, entraînera une modification de la Constitution française. On espère qu'il y ait une autre modification de la Constitution française pour pouvoir signer et ratifier cette charte et reconnaître qu'il y a des minorités même en France. zo bet krouet e baz a skolaj. Eve just a oa deuet a vez a revraz, evit chom e baz a skolaj, hag ban en em gavet a oa mare a raktres kas a lycée da Carrez. Pep sort kebredigezhou hag ve penaos rolajou politikez o dediye. Da
Chicour à Randon, ma pesa zo fromuz a war vidom tu diwan gole da gaz stut e breiz a bez o gagnon. Andrazia zo square, nous qui tu ken evit diwan kreski gant a statut ezos eriondez. Radio change a discoumer evech evit tout statut diwan. Kroget ebet pemestra da varata ur statut public evit diwan d'ar marese. Gant ar ministère an deskadurez a oa aglei. Radio oa kaut, an prou gwella gant a fromo lec'hel, gant a stad evit kasfarok a from. Bevech ma oa kinigou disinvel gret gant ar ministère, oa ret tabutal pep frazen. Ran e oa an implijidi var ar gudense. Bez e oa lot o doa c'hoant na zafeket diwan din an ar publik, din an ar stad. Diwan ar ranke bez a dieup da zibab pez no c'hoant. Rewal a oa kantor evit kaout ez a manchou ar publik, bon, mon e bars evit chinchan traoù deus an diabars. A rewal, o lavar, ben ya, c'hoant an choum distag, mais bon, ben a fin, kudennou a c'hoant zo gant diwan, e c'hellom ket, kan er c'hellegise. A gwir da kaout skoliu publik dre a subidegez, e brezonek, e breiz, payet gant an talioù evel skoliu publik, andrase a oa sentiment da d'ober an dra prezustre a assemblez. Nedon ket gwest a gredi, André oa enon, oan ket gwest a gredi, e viche be kenstaget diwan, a galon vat gant an deskadur estat. Na gant ar stad. Fi chanson noa, même estra, eve fait ranket kuden diwan gant ar statut publik. Kuz ar stad neus lavaret un doare ideologiel tre. Ar subidegez a oa kalzmur eget eo red evit deskiriez oa dra al adra hag setu torret eo bet an emgleo. Aze iniche ranket sans tout. Ez a e rebel an tabut e bas diwan. Hag e savei re an dut l'od a eneb da real. Hag iniche ranket sioulad an traoù. Ad kroget evit klask da dreimen nebet memestra eo bet laket tud neves da bez a du gant hag evit just a kluzu stad neus ad lavaret just a memestra. Marze eo bet gret bon fazi, ma oa bet gortoz et an el banaden gant a huzel a stad. E vefe bet tu a lava tout assemblez. Ok, bon, klasket eo bet du vech. Red evo kaout strategez al, hag ben a fin a banaden a vanen a zo kwezet tek deves. Sizum va l'air an emvod dre ordinal e sal a plijardur e geleskin. Bon, on dut o doa stourmet evit ar statut publik, o deus ranket dilezet o flas, hag kaout c'hoant kregi en dro bar ur stourmal. Ya, laket on eus amzer. Peo bet torret ar protokol a oa besinet neuze gant ar ministère, ez eus bet ranket kemer daou petri bla evit sevel ar statut kevredigezel, pez ne oa ket an at, evit be a gwez troaz da gaout ners a da genderel da zigori skolioù an dro pez o begret. Oh, Tevan, preste jakez a da ganti an istor din. Chila war inai ganin? Deus piou vo kontet. Ba oet pen kent an tout gant aita zo a viskoaz ve goulennet ma vo officiel ar brezhoneg e Breizh. Da vil pem a bet savet ba bro dreger.
A mon coup d'arraï, barzbet dans Nemzao et Breiz, stroladou hag a stourmet gant ur mod newe, un tamm disawel, un tamm giz pez vezegret gant ar falcherien OGM pe Greenpeace, da la rede doareu an disentidigez, quoi. Ez pleustrek gret ve abadenou evit goulen ma ya fe varog ar brezonek var poentou resis kenan, kroget doabet gant ar brezonek er servichou publik, an train youd a skouer, bar an SNCF, war l'er ve labouret var ar brezonek en tir post, a goude vez labouret var brezonek en impliget gant ar strolegechou lechel, quoi, tier ker département chou randvro, vit poueza var an dilenidi var a re a godeus ar galout evit lakad re ur plas dereator d'ar brezonek. C'hoariet on eus o ar arzou al lezen, hervez ar constitution deus ar gwir reiezonj, setu neus e aita ne ra kemet reiezonj, a ze ne kemet lezen. En office à Labour Calz, evit m'avait fait golet ar yez mur ergevrediges. Labourad arrivé en office public, evit fin digori mur a entadou diouiezek, barz ar skolioù. Un ers politikel a zo gant a ranvro, a diwarze, an darem predou a zo bet a baoe daouvildek gant meur a rektor bremañ, poiger an eruet d'ar pevare pe pemvet darem predi. A zo gwelaet ben ar fin a vload a vload. C'est eus ur follen ent evit gouzout dreem gleo assemblez gant an deskadurestat en aro peler evo digoret ar skolioù neve. Evit ar c'hantaoui tout ar pez ave gret e brezonek, pas an eruet oa tro pevar milion, bremañ eruet a 16 millions pez dost. Ranvro a lak 2 euro ugen à peu près, dre den, dre an ezad amañ e Breiz, vid ar brezonek. 2 euro ugen. 2 euro ugen ne nitra. Ebro Gembre pe ebro Catalunya eo etre ugen a 3 euro dre an ezad a veroet ar politik ereziez. Ebro Corsica eo 6 pe 10 euro, ne ket trawar. Pa welan, an ezon mou ave gant tout ar revidgechou a gant ar framou a labour e brezonek, an a deo eo start kenan. Start kenan, bez a rediet da laret nalant ket o skoazella muor eget ze. C'hinnigoù zo begret e brochal vid kadarnat Karta Europa, a oa kinnigoù, a oa kontrol ben ar fin da ziazezou ar garta. Vid ar vech e c'heller bea a du gant ar rezultat, a vare, me penoz e c'heller lavao d'un drabenak hag ar kontrol war un dro. Pouet braz da stourm evit ur statut gwellor, ne la ranket ur statut publik. Mais ur statut a navez fe gwellor ar service publik ave kaset varo gant dimant. Diwan eus ken dalc'het gant e ent. Mais même iche kredet eviche eet kalz pellor. An Nemzao, penaos hag eus o bet ken diefetus e kenver politikers, a zo bet efetus e kenver yez a zevenadio. Vez ket komprenet mat gant ar vretournet pe sur talvoudegez. C'hell tenna deus an diouiezegez. La ar vetam a tamm o gred ivrago do yann, mais ez zo gwir an c'hoaz evit chanj a spirejou. Chanj ADN brohal var un statut a yezou a zo sapre labour. Pepini an avez mat skouerioal e brouioal an in ket gwalbel diozan. E l'er vez gwelet politik erezio yez.
Mais en hébraïs, non, vez la quête, roalen, et guissé, et vide rêve un temps blas, tachik. Mais c'est tout. Pazer ban tier zo vraiment hébraïs, raison d'excrivet, bar servichou public zo, padam ne waket, kemendal bar zan tier post, man eve fait kebegoulen et deglasso, pepem zeglasso gonaïta, morse eve fait bevarok. War l'air vraiment ered les dana dans l'implich. N'est que tout, la varette, oh mais obé des diwan, comprennent la ronde dans raisonnek, quoi c'est tout négocié. Bevar ayo ive, ma ze swan da gental dans un dut ive truskas ariès do bugale drezo unon quoi. Redo beza emskiantek non eus ket c'hoaz gounezet peptra. Hag emaomp rudour vidarmare, anterint, an anteral a zo d'ober, pep brezoneg a zo e breiz a rangouzout eo martezede drod a druskas ariès a da genric'hi tudal. Mais zo yaou an c'hoaz kaout da spi hag espérance e zaio an traoù a-raok a endal ne stom fenket. Gwelet ve memestra, deus kemet un dra abai eo lakad ar gwask, dalchmat a dechel da lakad ar gwask betek ma vo gounezet ar poent penal. Pavelan a redalek unan deus an darvoudou pouezusañ evit reitud a vrezonegérien a oajo disinvel da gejañ a geskem e trezo dreo yez e zonjan emam war an tumat. Met a redadek ne nemet ur zizun vez pep da ouvloa. Me an ve ur hastel. Zavet kreiz a c'hoajo. So kuzet ne dourel a c'her an tanzorio. Prent e chomen nour. An alc'hwe aour kolot. Tol de beder mour. Gant tud diskiantet. Quel